khubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ka jingja, kaway ka kali alto K10 kabudon new number ML not Sao B, iway R Henry Kundai kabisyong Kundai ngut kibreu, kintup yo nongnya kalahap syariat Hajan Kenïong Kenïong, Southwest Khasi Hills kabajrong kamba Arspa Phut AA. Hakni ka jingja, way ubreu yaw balatip kuteng kumuba kalbinos nongbri, nagasnong amar sang ula Khlad no Ashen, katba ki prangut ki pat kila Mynsaw. Uba kalbinos ude ukurim bat ukpa jinggi pat ki bala Mynsaw. Katkom ke khubor bala yolum nagi pulit la yathu bagane ke jingja kalaja ke step si sajjan hakapor kumba khatwei biji AA katba kate ke kali kadang mut ban kentan ya kawei ke trok Hajan Kenïong Kenïong bat hakajing bakla kalahap no syarian. Shu ke khubor kala yathu ru bagane ke kali kade ke bumi na long stone ban lech nong jeri. Bat hagane ke kali la syong na kichi yang hisam kentup yo kupa ke Kmie upai bat ki Khun. Hadin gini ke jingja ya kini ki pragut la pinkit no syagasi si mau kurwat bat kini ki Mynsaw ki kentup yo kraw bor nong siang arpo arsnam ubade nongnya ya ke kali bat uba Marius nongbri nyo pausnam ubade upai jenggi wei pat ki bala Mynsaw. Kini baro argut ki de na Kenïong Mauling Dep West Khasi Hills. Nolor kata ki wei pat ki bala Mynsaw ki long kokong Madeline Nongmin saw pausnam kerta kepada ko kurim jong ba Kalbinus ubala Khlad no hagane ki jingja. Ki Khun jong kokong Madeline ki bala Mynsaw ki long Idariti Nongmin sausnam, Ribanson Nongmin prasnam, Eric Nongmin Shpausnam, Rikor Mary Nongmin Hinyausnam, but Michael Nongmin Sansnam. Kini kide na Kenïong Amarsang Southwest Khasi Hills. Shu katolong kubor kala itu ru besaungut na pedeng kita gi bala Mynsaw la penkit no sheshelong kanang bikin yo ke jing sumar ke bakambha.